Maposa. Are you ready for TCK? Oh yeah, Anissa. Are you ready for TCK? Sawona Bhuti, ngiyaphilinjani? Ubhuti igama ubani? Okay, siyajabula ukwazi Bhuti igama lami nguZandi Mfeka. I'm from the Meaningful Conversations with uZandi Mfeka podcast. Bhuti wami, kwenzakalani namhlanje e-Anchor Lounge? Mhlawumbe uma ungaqala nje usitshela ukuthi i-Anchor Lounge ikephi, kwenziwani, umuntu uma ngabe eza la anga-enjoya ini? Okay, i-Anchor Lounge ise-Waterloo ngaphansi kwe-Verulam eThekwini. Namhlanje siyalontsha ingoma kaMbalingidi enoTira kuyona. So khona i-apho nje la bazophefoma kube right, kube right. So usuku olukhulu kahle kahle. Siphethe ama-locals, our stars, local stars. Okay. So what do we expect tonight apart from the performances? Do we have drinks? Do we have food? Umuntu oza la aphathe ini azimisele ngokuthi uzo-enjoya ini? Yeah, yonke into siyile yonke into mina ngaphansi kwe-Anchor ngelisebideni. So sile yonke into khona ukudla khona ngaphakathi yonke into right. Sabantu bamnandi kakhulu because apho vele ingashow ukuthi uyakhona iyakhona. Let this night begin. Sanibonani. Naze nabahle. Kwenzakalani la ekhaya today? Celebrate the launch of Kuya Yedwa, Balingidi featuring DJ Tira. Bonani. Njani? Ayibo, kwenzakalani la ekhaya today? Zoja, sikhona amagogogo, lontsha ingoma kaBalingidi ethi Kuya Yedwa featuring Tira. Kuya Yedwa featuring DJ Tira. Nangiya-ke noSingaye siyambona usefikile uyaphithizela muhle kodwa muhle upholile ucwebile uthe cwe uready i-everready lami-ke leli bathathe Mbalingidi. Bahle abantu bagezile baqalelekile kwi-Anchor Lounge to celebrate Mbalingidi and DJ Tira's new single Nguye Yedwa yithi labaya. DJs on decks, my favorite DJ Mngadi Dlokovu bathathe Dlokovu. Hey wena onomjolo akayeke nje wethu futhi mewuthi nomjolo wakho uyabona inethezane uyabona ukuthi nofana kanashiba no request uzolungisa lekuthile nje sizomdlalozo. uma ubungazi sowuyazi-ke manje ukuthi nje i-entourage you know sengifikile sengikhona sengingenile kambali mengena nje stage qala kanje
noma ngabe awukakaze uye kwi-live performance yakhe sewuyazi-ke manje ukuthi weza lo mlilizelo azi ukuthi isukile yasuka yahlala munu ungaphuthelwa ngokulandelayo ngoba yazini sise-Facts Durban Rocks 31st sihlukanisa unyaka and iyo-ke ingoma esihlukanisa unyaka le munu lalela angazi ukuthi wena uzosala kanjani ungalenzi iphutha lokuthi uphuthelwe like uphuthelwe last time mina ngeke ngivume ukuthi uphuthelwe ngibe ngikutshelile hayi ngeke ngivume shem. Follow Mbali on TikTok, I am Balingiti. Follow Mbali on Facebook, I am Balingiti. Follow Mbali on Instagram, I am Balingiti. Nazia, bathathe babe. Hayi ke wena uyayenza into yakho. Mose ungenile kuyacaca man. Hayi kuyacaca shem. uNkulunkulu uyabadala abantu bakhe abanike ugcobo le-talent nawe unale lakho. Nali-ke likambala uthi silibone sili-enjoy sithi nje halala baby, halala mama. Yayizo kwaba ingenanga igalelekile-ke lebe sizoyilauncha le hamba nomalume we-country le hamba no-DJ Tira le nevavavum le ethi yabona leyo yiyo kanye-ke bese siphakathi kwayo-ke manje yiyo-ke le bese sizoyithi yabona hayi mina ngiyazi lento hayi nginiyeke ngihambe ngiyolala ake nginiyeke ngihambe ngiyolala kodwa okusalayo ngithi next time uzongaphuthelwa ukuthi uphuthelwe ube upresent emhlabeni usaphila usaphefumula usawufaka ukhipha uphuthelwe ukuba present mina ngiyazi lento enenzani vele uphuthelwe ukuba present yazi ukuthi uphila kayi-1 uphila nje kayi-1 lalela zincedeke uzidownloadele le ngoma on all digital platforms nguyeyetha yes uma ubona ukuthi kuyakuhlula ukudownloada le ngoma uvela ugijima uyothenga ithikithi le-Facts Durban Rocks ngoba yazini leli thikithi will never disappoint. Umbali uzobe khona phela uzobe khona gala nqa phakathi egalelekile enza lento adume ngayo. Let me love you and leave you. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ucomment, ushare. Awuthina siyaphuma siyaphuthuma umusa wakho hawe qiniso lalela yabona ke la bese kuhlanga ihlole sekuhlanga ukuthi sekukhona umalume umbali enza into yakhe ejive ama dancers enza yazi enza ama You sure